Grabe talaga kung isa din nakakipay karel ng kaya dito. Sa kasalanan ng kailangan ng family, ano yung balance Todo yung balance para peace and then reason ng family, ang hindi kaya sa family, Lorenzo and the family, Ernest and the reason, Ina and family, Binalde, Maria Torres, Olonela, George, Joyce Miranda, Joven and Silvia Flores and family, Leo and Norma Mendoza, Vicente and Cristina Marquez, Emerald Jabaras, Alice Eugenio and family, Corazon Villar and family, Frank and Net Adviento, Red and Goyota Nuevo, Rogie Enriquez, Raquel Endo, Rowena Nano, Macy Nido, Severino David, Vicky Ball, Lisa Aquino, Sally Sorla, Esme Aquino, Arnold and Alet, Dungka, Patricia Sabinyan, Raymond Arcilla and family, Charity Prodog. Para kinaldo kay Baitan ng Glenda Cabile. Paling kapag nasan ng Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Richard and Chona Yumo and family, Christine Ann Malik, Edward Joseph, Eric Joseph Malik, Martin Ilin de las Alas, Gerald Sibayan, Labdi Canlas and family, Dennis Enyoli Pineda, Lilia Pineda, Paul Miranda, Lanico Kim Pineda, Dilges Pineda, Rodi Gina Miranda, Risa del Mendoza, Galid Dagi Saladira, Rodolfo Pineda, Lilianane Pineda, Rosel Pineda, Ediren Enel Bison and family, Angelita Bautista, Bautista family, Lorenzo and Bison family, Ernesto and Myla Bison, Henry and Ladley Canlas, Yula Canlas, Leslie Myra Canlas, Dennis Manyala, Jimmy Pacho, Josepina Pacho, Gino Katie Pacho, Ruben and Trixie Henson and family, Rachel Cyrus Flores, Vicente Wins, May Ali Katakutan, Ilin Katakutan, Edith and Yuto Yoshida, Eric and Erin Yuna Laksamana, Ernie and Resi Laksamana, Jody Conquinsalan, Rudy and Ida Aquino, Sandy and Let Basilio, Corin and Ron Inigo Pino, Ronald and Jimmy Pino. Para kang malawang kapaldanan ng Mary Ann Almeida, Melchor Del Mundo, Elsa David, Adel Tanhueco, Bernardo Yumul. Pangadita lang po din kaladwadari, Sister Amelia Sarmiento O.P., Constancio Escolastica, Jesus Rogelio, Ernesto, Pedro, Concordia, Agueda, Pepe, Junior, Benedict, para kikapasalamatan ng Cherly Navarro and family, Celine and Leon Watson, Jen and Sharon Malit and family, Mr. and Mrs. Dada Perez and family, Ronald Perez and family, Maria Arlen Gonzalez, Argan Perez and family, Mariel and Cheris Castillo, Neil Christian Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hoban, Regina Quezon, Fred and Perla Pacho, Jean and Alex David, Iris Yabut, Johnny, Joseph and Mario Pacho, Ronald and Jimmy, Ann Pino and family, Henry and Labdi Canlas, Yula Canlas, Blessing Myra Canlas, Dan Aison and family, Rosa Canlas and family, Florentina and Rose Francisco, Teresa Carangian, Cesar Maluntayan and family, Yeli Santos and family, Jefferson Santos, Baby Ann Santos, Kiri Kiri Store, Aling Poarnag Store, Ricky August family, Eloisa Basco and family, Chairman Basco, Chairman Basco, May Ann Basco, Jonelyn Sabado, Helen Sabado, Jose Sabado, Mabuti family, Pacho Motor Parts, Romeo Pacho, Mary Jean Pacho, Mr. and Mrs. Marino Budayag, and family, Mr. Dukayag,
Paring Alto Capitano Mary Jean Paruli, paring Kapagnasanan Chema Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao, Lim Attorney, Arnel Manaloto and family, Carl Joshua Malit, Arthur Wilkerson, Aileen Manaloto Liano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio, Manalili Palacio family, Martin Ilin de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Joan Santos, Elasia Peña, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Joseph Benuente Garcia, Joseph Gabriel, Christian Teresa, Alice Margaret, Aurora Donca and family, Milagros Johnson and family, Bobby Cortez and family, Royal Bison and family, Sisay Garcia, Clarice Tolentino, Dina Nunez, Eloisa Basco, Bridget Basco, Shermine Basco, Glenda Calquero, Ludivina Anunuevo, Manny de los Santos, Mr. and Ms. Marino Udaya, Ducayag and family, Lester Ducayag. Para kang malawang kapalitan ng Freddy Bacho, Normalit, Elisa Yabot, Consolacion Yabot, Violeta Ibay, Mary Ann Almeida, Tess Castillo, Edith Mercado, Bernice Canta, Olive Pasco, Florentino Aison, Rosalinda Datu, Adele Angeles, Erin Chamson, Corazon Garibo, Nilo Pamintuan, Hazel Garbo, Marta Sabarillo, Melchor Del Mundo. Pangkitala Puting Caladwada, Raymond R. Hogan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Jogar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Jose Yabot Jr., Francisca Yabot, Sister Amelia Sarmiento OP, Bernardo Garcia, Alejandro Pintin, Lucina Pintin, Felicitas Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Gregorio Hernandez, Roel de las Alas, Presento de las Alas, Arlen Bunyag, Edwin Giramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justo de las Alas, Sani Pinca, Vicky Manalili, Adelina, Antonina, Joseph, Abelia, Neng, Christy, Amado Garcia Sr., Rosario Garcia, Alfonso Nieto Abara, Anastasia and Loretta Macabali, Elena Pontitz, Severino, Ricardo, Erasmo Aquino Sr., Ros Aquino, Masaji Yoshida, Efren Enriquez, Rosdad and Clara Tanueco, Angel and Ines Tanueco, Benjamin Francisco, Consolacion Turla, Ernesto Turla, Rolando Ronquillo, Gabriel Coronel, Lisa Dizon, Loela Castro, Armando Cadag, Angelina Cadag, Gina Linat Navidad, Angelito Diaz, Paul Donca, Emilio Donca, Antonio Donca, Alfredo Aison, Amelia Ignacio Biao, Ernesto and Aurea Punsalan, Regido Cortez Sr., Elisa Cortez, Edita Punsalan, Gloria David, Lolita Rafael, Catalina David, Ruben Alvarez, Roderick Alvarez, Cleo Paret Tanal, Fernando Carino, Elena Magbayo, Romeo Carino, Jesus Bading Sr., Fredo Castillo, Juan Castillo, Fernando Muldong, Beatriz Muldong, Dominador Muldong, Ernesto Muldong, Carlito Garcia, Paulina Muldong, Demetria Muldong, at di maldang kaladua ang mga kailangang pakaluluning ginong. Ing magmisa tamo po, Reverend Father Jonathan Bartolome. Oh
Iba, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka, antimorin. Si siyan pala rin kaya katang kasalanan at anyawaran ng kapatawaran ni malugutang ipa, bata maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo. Iyag kastangin, imiyag na nagnaning kapanisyan. Magkumpisan ko king Diyos sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatid, huli ni kasala kong bina, yung isip, amano at dapat, at niyagawang kakulangan. Huli nito, ipanagapupo, kasanta Mariang Kaplan Mang Birhen, karin sa Blangang Helang Pon Santo, at kaya kayo kapatid, ing panalangin niyo po, king Diyos, at ginudang. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamu, at king pangapatawad na rin kasalanan tamu. Idalhan na katangan sana, king die alanangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, pepanwanan me i San Jose de Calazans, kambening lugud at kapibabatan, inyat tegulaling ning kayang sarili, king pamiyubog karing kayanakan ak Kristiyano. Kabang parangalan miya, iting talaturuning kabyasnan. Atok yan minaman sana, ing kayang alimbawa, king pamagobra para king katutuan. Itiyadwan mi king kapamirataning ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibye at magari, kambemo at ning Espiritu Santo, metumuking panga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat king libro ng Ruth. Inyang dingukum ilaring mamuntukan king Israel. Mika maragul adanop king mabilog abansa. Inya ing metong ataw, bilen at ing asawa na ampong ding adwanang anak alalaki. Miglakbela mintala king labwat ning Moab. Miglambat neteya i Elemelech. Magdili-dili nyangeni i Naomi at ding adwanang anak. Amika paki asawa kareng adwang babay ring Moab. Or payalagyo ing metong at Ruth neman ing kadwa. Kaybat ning mga apulong banwang manuknangan, dakarin king Malon at Kilyon, metela. Inyalubos siyang meulilang asawa at anak i Naomi. Karin king Moab na abalitan Naomi, king pepanwanan na laning Diyos ding memalen, na king kapamilatan, ning maragul apupol. Inari na king Lubna, ing lakwan ne ing labwad ning Moab, at itukinala ning adwanang manuyang king labwad ng Tibuan. Kanitay Naomi ning Orpa, Naomi at memon ne Keya at minuli ne Karela. Dapot pepay lakwan niya irut. Inya nga ng Naomi Keya. Ruth, ing bilas mong i Orpa, minuli niya karing kabalen na at karing Diyos na. Sige na, tukyan ne. Dapot nga ng Ruth, ima emuku sa pipilitan lakwan da ka. Pabustan mong tukyan da ka. Nung no karing kamunta, karing kumunta. At nung no karing kamanuknangan, karing kumanuknangan. Dingke kang kabalen, ilang maging kakong kabalen, at ing Diyos mo, yang maging Diyos ko. Itiyang ing sangkan nung bakit Naomi, kambening manuyang ng irut, Mekoya Moab, at migbalik king labwad ng Tibuan. Magmula naman kanita, ing pamamul,
King Sibada, inyang dinatang na bilen. Ing amano, ning Ginu. Salamat kin Diyos. Purian me ing Ginu o kaladwa ko. Purian me ing Ginu o kaladwa ko. Mapalad siya ing taong sa sopa ning Diyos ng Hakob. At manalig king Diyos akeyang Diyos. Ing miglalang king Banwa at king Yato at king Dayat Malat at king Sablang at Chukarela. Tapat siya kapilanman. Purian me ing Ginu o kaladwa ko. Potang matulya, papanigya kareng malulupi, at babeyang pamangan kareng danupan. Ingginuyang mimiti-tumawa, kareng bihag, at pasalana lamata ring bulag. Purian me ing Ginu o kaladwa ko. Babangon na la ring mebigo, kaluguran na la ring makatuliran. Ingginu ingata na la ring dayuan, sa sopa na la ring mebalo, at ding meulila. Purian me ing Ginu o kaladwa ko. Dapot ding balak ding marawak lilipunan na. Ingginu mag-ariya kapilanman. Ing Diyos mo, O Sion, mag-ariyang alangangga. Purian niya, Ingginu. Purian me ing Ginu o kaladwa ko. Parangalan tayo po ing mayat abadita. Pamamasa king mayap abalita ag pangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginu. Mitipon lang anding pariseyo, inyang abalitan da lumakanano na lang apat ahimikan Jesus ding Saduceo. At ing metong karela at tutong biyasa tungkol king batas. Mengotang yakang Jesus baneng pakirakpan. Kitang na, Maestro, sano po ing peka maragul diling kautusan king batas. Pekibat ng Jesus, luguran ming ginong kang Diyos, king mabilog mong puso, king mabilog mong kaladwa, at king mabilog mong kaisipan. Yan ing peka maragul diling kautusan, ing kadwa kawangis niya naman niti. Luguran ming kapara mong tao, antimo ing sarili mo. Kareting adwang kautusan karinya manalumpakan, ing mabilog a batas, antimo rin ing turo ring propeta. Ing mayap ng balita ni kakatam kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayap babak po kaya kayo. Kumusta na po? Pasensya na po kanina dun sa mga intentions. Deta pong pepami. Maliya po itang print. 6 p.m. ya po. Detang mababasa na din. Kamnam po apansin na ng commentator. Nung ali po, mayari lang ang detang intention. Nung karita pepamisa ko, otay may banggit. Kota po may banggit. Makanyan po talaga. Kwento. Minsan po may isang lalaki pumunta dun sa isang flower shop. Sabi niya, order ako ng bouquet of flowers. Pero sana kung may kasamang card. Tapos sabi nung florist, sabi niya, ay, automatic po yun. Kapag po nag-order po kayo ng bulaklak, may kasamang card. Pero may hinahanap akong specific na dedication. Ano po yun? Yung to my one and only. Meron po. Very good. Order ako ng 3.
Diyos ko, to my one and only, and they are the following. Diyos ko. Kasi kayong gospel, kukutangdan, saan ka yung pinaka maulagang diling batas? Saan yung pinaka maulagang diling batas? Andiyan kiretang 10 Commandments. Naning mo munang diling commandment? I am the Lord thy God. Thou shalt not have other gods besides me. And sabi na, luguran mo yung Diyos, kimbuong puso, kimbuong kaladwa, kimbuong pamisip. O ito po yung kaya, pinaka matinding diling batas. Karina kano manalumpakan, yung buong kautusan. Karila po makabase ngan, detang eganaganang dapat tamuntok yan. Kaya yung kutang ko kayo, kaluguran niya nga pong Ginoo. Kimbuong puso, kimbuong kaisipan, kimbuong pangatao. Pero makanaan nyo pong papakiting lugod yung kaya. Kimpamanyimba, pamagrosaryo, pamagnovena. Tiro na rin yung ginuta mo, numanan tayo luguran ng Diyos. Mananda ka ng luguran, ingapong Ginoo, kimpamaglugod ka parang tao. O ito po yung pinaka-concrete aparalan. Banta, sabi tamong kaluguran tayo in Diyos. Kaya nan po kanong pinakamahulagang diling batas, lugod apong Ginoo, lugod ka parang tao. Miyayabe ela po rin. Ela po pwedeng ihiwalay. Kaya pati sinabi mo kano na kaluguran king apong Ginoo, na emo akakit. Pero kasama mo ka para mong tao na akakarumot mo, naing aus kaya ka, malaram. Yan po yung sasabihanan ng Bible. Malaram ka. Nung hanggang kitang loving God through karening externalities, pero kasama mo ka para mong tao, kanututu, ing lugod mo king apong Ginoo. Kaya requirement yun, pagmamahal sa kapwa, nasa gayon, ipakita mo yung pagmamahal mo sa Diyos. Meron pong isang kwento, may mag-asawa, matanda na sila, no? Tumanda na. Pero kahit matagal na sila nagsasama, alam na alam ng mga kapitbahay na kasama ding metong at metong. Kasi balang bengi po, may papatela. At pati may papatela, daramdaman na rin siping bale. May papangulisak lang. So, gulisakan. Kabat, daratang kitang punto na yung babae, parati nga sasabihin, sana matay na ka, sana mamatay ka na. Tapos yung lalaki sabi, sige, ako kapag namatay ako, sinusumpa ko, huhukain ko yung sarili ko palabas ng aking libingan, tapos babalikan kita. Laging ganun yung sinasabi. Nung minsan nag-aaway sila, no? Tapos narinig naman, mamatay ka na, sinusumpa ko, huhukain ko sarili ko palabas para balikan kita. Tapos inatake yung lalaki, namatay siya. Tapos burol, no? Isang araw lang. Tapos, yung kanyang kabaong, yung nakasil na kagad, kasi nga ayaw na makita ng misis, Diyos mo, parang formality na lang na atin pang burol. Kabat kanita, pepa, kutkut na ne. Tapos, after nung libe, nagpa-party yung babae. So, inibita lahat ng mga kapitbahay. So, nung gabi, party-party silang gano'n. Tapos, yung mga kapitbahay sabi, hindi ka ba natatakot? Di ba yung mga tao na nagbigay ng sumpa? Tinututuon nila. Yung sumpa niya na hukayin niya yung sarili niya palabas para balikan ako? Oo, yun. Hindi naman ako natatakot. Bakit? Kasi nung pinalibing ko, pinataob ko yung kabaong. Nang pag hinukay niya, papunta siya sa impyerno. Ayan. Ikay po kaluguran niya yung kapara yung tao. Totoo. Kasi, kita kaming paraalan bang kanita, sabi tam, kaluguran tayo, ing apong Ginoo. Patse, kaluguran tayo yung Diyos, pakita mo. King pamaglingap, lalo ka rin mangailangan. Sasawag mo ka rin kakabayatnan, luluguran, pati rin kasalangan. O ito po yung tiro ng paralan ng akong Ginoo. Kung luluguran, ing Diyos. Kasi, labin niyo po, King Bible, makasulat, King Last Judgment. Diba? Maraptamo ka no King Diyos ipa. Tapos pare-pareho lang ang itatanong sa atin. So may leakage tayo sa final exam natin sa heaven. Nanikutang naling nga pong Ginoo, potang minarapta mo kaya, nakutang nangayari mo, magkano pera mo bangko, pilan na rin kotse, alayin kutang ka rin. At naring kutang, pilang ka beses sinimba, may gnobina ka ba, may grosa, alayin kutang ka rin. Nanikutang na, nang danupan ko pepakanan mo ko, namao ko pepainuman mo ko,
Na masakit ko at sukulan, binisita mo ko. Nang lubas ko, pepay malanan mo ko. Deta mo po rin kutang na. Deta rin kutang na. Kaya totoo yung sasabihan ng ginutang Jesus. Whatever na gewa mo king kapara mong tao, gewa mo para king akong gino. O ito mo po yung paralan. Bata sabi tamong liguran tayong Diyos. Masakit, di ba? Lalo na po, nung may kapad din kapara mong tao. Pero walang ngalawang paralan. Nung luguran ing kapara, andyang itang kapate ing kasaman, detang darapat eusto kaya katabo. May kwento, sa Subic po, yung papunta ng Ocean Adventure, di ba may forest doon, zigzag-zigzag, nagka-aksidente. So, may isang marites, ulipin traffic, ne? Sabi, Nina, ano po? Atin po may laparis. No? May nasagasaan. Tiniba yun. Diyos ko, hindi kayo may laparis sa inyo. Na? Eh, nang karakal tao, makalupong. Tapos, excuse me po, pwede po maghiraan? Ay, hindi siya pinapansin. Hindi siya pinapadaan. Eh, nakaisip siya. Sabi, tumabi kayo! Kapatid ko yung nasagasaan. Kailangan ko lumapit sa kanya. So, dininandendalan. Eh? Tapos, lalawin ang dema niya. Kabang malalakad yung manito. Kaya nakita may sagasaan. May dagulya mata. Bakit? Yung nasagasaan, unggoy. Di ba maraming unggoy sa Subic? Tapos sabi niya, di ba? Galing naman tayo sa mga unggoy, kaya kapatid ko yan. Di ba ang ganda ng attitude? Pero, totoo naman. Di ba? Tingnan nyo ngayon, yung mga aso, tinuturing na baby. Nining mas kaluguran nyo, dining hayop, o yung kaparang tao. Ning kay masigit pa, yung lugod tamo karening animals. Pero sana, akit tamo, kimpuso tamo, dapat tayo luguran ng kaparang tao. Bakit? Uling lupa niling apong ginu iyan. Sabi natin, Victor Hugo, ketang kayang novel, Les Miserables, to love another person is to see the face of God. Patsiyag yung may luguran ng kapara mong tao, luluguran mo yung apong gino. Sana akit tamo, potang gamitan tayong matana ng kasalpandayanan. Karing balang akar mo tamo, akit tayong lupa na ng Diyos. Try tana mo. Labi ko na may kasiping yun. Nanya po ito. Lupa ya po Mama Mary. Pati alalabing may kaparang tao, nanang akakit mo, nanya po itsura. Among itsura ay pong manutang ka na ako. Among, di, at yung nga pong ginukene, lamaran niya po yun, kakilala ka. Diyan pa na pang ugali nila. At yung apong ginukaya. Yak po ito yung buri kong, detang kwento, tukol king apo, detang kwento tukol kang apo mama kalulu. Meron pong isa, papunta dito, ne? Along the way, at niya pong I-encounter matuwang lalaki na melilyo. So yung gawa na inalalaya niya. Kabat nila niya kitang karinderya. Sabi na, tatay, ba't po kayo na? Kasi gutom na gutom ako. So pinakain niya. Kabat ng pepa kananan kabat sabi ni Tamatwa, ayos na ako. Sige, kung saan ka man pupunta, tumuloy ka na. So tinuloy na po Kenny. At mintaya kitang gulot mga niyan. At tila niya po apo. Kabak kanita may nga pagagaya. Sabi na, Diyos ko, ita po palang matwang sinopang ko nandin, ikayo po ita. At balo na, o ita po yung grasya. Itang grasya na kapamilatan nito kaparang tao, ikit na yung apong gino. Ita po yung kanyawaran tamo. Itang grasya na akit tayapin yung lupa na ng Diyos, king balang netong kaya katamo. Bakit itang magkasakit? Sumaw po ang mga kailangan lang. Itang intindyan po ang magkamali lang. Tanggapan, andyan na ano pa yung kakulangan da. Kaya kita mga ditang paralan, karintaya mo, luluguran ng apong gino. Nung nanggawa mo kang kaparang tao, gawa mo king Diyos. Kasi badadalbi, i-judge na katamo ng apong gino. Merong isang bata, umuwi, binigay yung card sa tatay. Reta pong grades, deta pong letters. Tapos tinignan ng tatay. Sabi niya, anak, anong ibig sabihin ng letter F?
Tapos, sabi ng bata, nakaisip siya, Tay, ang ibig sabihin niyan ay fasado. Ah, fasado ba? Akala ko naman, perfect. Di kayo pupotang i-judge na kayo ng apong ginoon. Na kayo nga yung grade. A, uling very good kayo. O F, failed. Uling, kayo malugod ka parang tao. Tiro na ni nga apong ginu, ing dalan papunta Banwa. Tiro na ni nga apong ginu, dumakanan tayang aluguran concretely. Uri may luguran ng Diyos, luguran ng kapara mong tao. O ito po yung perfect combination. Banmiras tamo Banwa. Amen. Talakad ko po. Ing lugod Kristiyana alayang kikilalan na kondisyon. Kailangan tayang luguran ng Diyos at ding para tayong tao, anti mo, dumakananula. Manalayan tamo king Diyos, ban ibuklat no ring puso tamo king tune at turong lugod Kristiyana. Nga tamong manalangin, Ginu ituro mo keng lugod. Ginoo, ituro mo keng lugod. Para king Santa Iglesia, kalingwana sa ing sablang pamiyaliwa, pilitan ding lahi, kultura at sablang pangataw, at yatad ni ing kabilugan ng mensahe ning kaligtasang Kristo kareng anggang tao. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo keng lugod. Para kareng sablang kompositor ding kanta, dikil king lugod, at alastas dasana, king ing lugod, miraras migit palak kareng romantikong amano, at pangalako, kawa king pansariling pita ning laman. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo keng lugod. Para kareng magdulap king tune lugod, miraslasana king malapit apamaki samak kang Kristo. Ing dibinong lugod, ami katawan tao, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo keng lugod. Para kaya katangan, ing matatagtang kapaniwalan, king pangasubli ng miyening katawan, at taguyod na katasana, king aldo-aldo, tang pamibiyebye, at iyatad na katamo, king pamananggap at pamaglugod, kareng sablang tao, antimonong makananula, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo keng lugod. Ngeni adwantamo ing sarilitang kapagnasan. Oy pangatsubanwa, tutumo keng kaluguran inya, tinubod me ing bukto mong anak, ban mate king krus para kaya kani. Ituro mo keng lugod ang timono makananong ika, ing kaya kang anak at ing kaya kang Espiritu Santo, mi kakalugod kong alanangga, manatiling metong a Diyos, samantalang gagalang king metong at metong. Itiimit mong kababan ming adwan, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen.
Manalangin kayo kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap ya arapaning Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapaya sa aning Ginoo, tindaong karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ipang miglalang, king ganakamu, pakiramdaman mo, sana rin kaya kaming panalangin, at ding panalangin ayampang daring kaya kang santo aalanangga. Ingatan mo kaya sana, baking makadaon karapat dapat at kasuywan king kaya kang altar. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuo manatilya kaya kayo. At kaya ka, antimurin, Yat na yore ang pusoy. makayat na no inggil. Pasalamatan taya ing ginuo a Diyos ta. Iti karapat dapat at matuli. Tunepil. Karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa Diyos king alananggat lubos mayupaya. Ing ligaya ring santo, ligaya mo naman. Potang parangalan mi, ing kanilang merito, parangalan mi, ing sarili mong kalam. King biera keti king yatu, dirinan mo king atularan mi. King pamakisamakda ka rin banwa, pagkalugmok kaya kami, ing karelang pamakikaluguran. Kering panalangin da para king kaya kang Santa Iglesia, pagkaluban mo king sikanan at kambilan. Iting maulang kapulungan da ring talapatutu, agyaganda kesa ng sumulong king tagumpe, ban makirake karela king korona ning alang kapupusan na ligaya kapamilatan ning kinumi. Ulinita, kamberi sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit mi ing kaya kaligaya, layon makyabe alantok ng babya kapurian kaya kat ngaming pupuri. Panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, papanalan mo lareting ayin king espiritu muban para kaya kami malalang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayam ni daon kusang lukim pamaylas at kamatayan kinwaning tinate, pasalamat siya kaya ka. Piraso ne, binya na karin kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti ikongan, kanan niya. Iting ka na akong katawan na midawon para kaya kayo. Makanyan mo naman. Kay ba't di nga punan kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. Binyene ing kalis kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti iko nga minum ko kaniti. Iting kalis ang kanakundaya ning bayo at alananggang tipan na mibubu para kay para karing dakal, para king kapatawaran da ring kasalanan. Daptan niyo iti anting katigaga na kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasal pantayanan.
ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng bebya ng anak mo. Daraon miya keka, iting tinapin ng diyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing tepalarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamuha mo. Ikaming sanang mi sulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting meto ning Espiritu Santo. Ganakan mi ipa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap ya king lugud, kambe ng Francisco ing kaya kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, di kaya kaming Obispo, at isablang pari. Ganakan mula naman di kapatad ming pepay nawa na at maninayang subling mi, at isablang meyango na ti. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye ala ng gaban, kaya be ng Maria, ing Birhen ng Diyos, kaya be ng Jose kayang esposo, kaya be ng Apostol, at isablang santo, lalo na San Jose de Calasans, at tinupad king malmong kapurian. King kaya kabaning panahon, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutukagong ng banalay espiritu. Pupuryan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Karingamanong tiro na ni ginutang Heso Kristo. Sablang barok. Malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon miban, king kasopaning kaya kang pakalulu, parati kay mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan kabang manaya kami. Kambeni maligayang kapanaligan, king panyatan ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling sinabi ka rin kaya kang apostol. Ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, kapayapan ko, babya ko kaya kayo. Ginoo, emo sana babalik dan din kaya kaming kasalanan. Nune, lawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo. Ika mabibi at magari manggaman king alanangga. Amen. Kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka, antimurin. Ipakitaan mi kakametong tamking kapayapan. Cordero Hijo Sabi
Aso Kristo, ing kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan na ningyatu. Mapalaray mayaos makisulo king apuna ning kordero. Gino, eko matampang tanggap kera, dapat iyagkas na yung amano mo, pumayat na ako. Dapat ning espiritual na pamakinarong. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka king kabanal-banalan a sakramento, kaluganda ka may gitking sa blambagi, at pagnasang ko intanggapan da ka. Dapat, pao naningin tinandit era ka atanggap king sakramento, umiya ka mo man espiritual kening puso ko. Kakawlanda ka balam mo wari, at tsuka ka rin, at pakisan metong may lubusan ng sarili ko kaya. Emo sana paintulot kapilan man imikawani ko keka. Amen. Nung at aking kahit at tuyay Diyos, ang alugod nung nukalino at aking alugod kahit at tuyay Diyos, ang
September 3 hanggang October 29 ay 8:30 na ng umaga. Salamat po. Manalangin tamo. O ipa, akekeng kasngawan at kapayapan. Mitipon keng anting kaya kang pamilya, banpuryan ing lagyo mo at parangalan din kaya kang santo. Paintulot mong king-ing sakramentong tinggap mi maging tandane at pangako ning kaya keng kaligtasan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatilia kaya kayo. At keka, antimorin. Manalangin tamo. O malugod a apo mamakalulu, pisyag mo kambening banala krus, ing alang kupas alugod mo, king balen a iniwi mo. Pakaramdaman Diyo po, ding panigapo at panalangin, ding balang metong kaya kami. Ding magmasusi, king Aldo ning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbay king alawang lugar, ding mag-board exam, ding masakit, at mikikapanamdaman. Ipagkalubyo po ing kayadwanan na lalapit ding maniga po kaya kayo at tanggapandang mitmong kapasalamatan ing kalam na ating utang alubababalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesening lugod na kaya kayo. Kapamilatan ing bendisyon iti aga na kadasaning pangako da binyag na ika mo kabud ing karelang luguran at suiwan anting Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Birhen ning Lourdes. Ipanalangin mo kami. Apo mamakalulu. Pakaluluan mo kami. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupain tutuk, ing Ipa, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne umenang kapayapan ng Kristo. Salamat, King George. Maya babak po. Maya babak po mo.
Yung cancer sa buhok. May lalabas din yun. Yan po, lawag yung mga trabaho. Ano lang eh? Pababa na sa baba, nakakarating mo sa baba.
Good morning, brothers and sisters in Christ. We include in our prayers the following intentions: the thanksgiving of Mariel and Charles Castillo, Neil Christian Castillo, Cherise Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Susana Cruz, Cesar Maluntay and family, Nelia Santos and family, Jefferson Santos, Debbie Ann Santos, Patio Motor Parts, Romeo Patio, Mary Jane Patio, Mr. and Mrs. Anthony Katakutan and family, Emma and Lydia Paras, Agnes Malyari, Remy Deyang and family, Rex Villanueva and family, Sunday and Let Basilio, Cesar Castro Jr., Ter Castro and family. Birthday blessings for John Rael Tanhueco. We pray for special intentions of Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Manalili Palacio family, Martina Alin de la Sala Sibayan, Gerald Sibayan, Arthur Wilkerson, Joan Santos, Elisha D. Peña, Mary Marjorie Dumlao, Joyce Ann, Angela Rain, Michael, Neil Renzo Ramon, Mr. and Mrs. Anthony Katakutan and family, Ramon and Merly Lim and family, Marvick T. de la Paz and family, Bernadette Enriquez and family, Yen Katakutan and family, Sonquelio and family, Vicky Aguilar and family, Aleth and Arnold Dumka, Milo Cunanan and family, Fernando Tuasan and family, Lori Bulanati, Lord and Dance Bulanati, Daniel Joseph Quillar, Karen Valdez Rivera for board exam, Mayona De Reed. We pray for complete and speedy recovery of Freddy Patio, Flor Malit, Consolacion Yabot, Marian Almeida, Edith Mercado, Bernice V. Canta, Olive Pasco, Mia Joy Bernardo, V. June, Sunny D. Malit, Elsa Limhoco, Sabria D. Malit, Bernardo Yumul, Jobel Evans, Jesse Evans, Abel Tanwecom, Jamie Ann Pino, Raul Bobet Ramoneda, Baby Sudario, William Aguilar, Melvin T. Mercado. Safe travel of Mr. and Mrs. Rodney and Regina Galang family, Maria Nicole T. Katakutan. We pray for the souls of Felicitas Arvalies, Delito Valle, Ricardo Castillo, Gregoria Hernandez, Rubel de las Salas, Rosendo de las Salas, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Salas, Isabel de las Salas, Justa de las Salas, Sani Pinca, Vicky Manalili, Remedios Panga, Rogelio Panga Sr., Rufino Santos, Africa Malyari, Jesus Balingit Sr., Fredo Castillo, Juan Castillo, Rosario de Guzman, Joscoro Liang Cunco, Marcelino Dizon Sr., Mark Francis Manalili, Marcus Manalili, Rose Gaspar, Arturo Garamay, Lourdes Garamay, Nilda Santillan, Jefferson Maniego, Gloria Santillan, Dave Kindrick Amaranto, Teresita Calleja, J. Ryan Bobier, Primo Castro, Tercita Castro, Evangeline Castro, Roman Liao Jr., Roberto de Jesus, Federico Baladon, Rosita Baladon, Aranza Alhambra, Alejandro Eugenio, Lovela Castro, Lourdes Jimenez, Gabriel Coronel, Cesar Castro Sr., and all the poor souls who need most of God's mercy. Our Mass presider is Reverend Father Rafael T. de la Cruz. Isang
Spirit. Amen.